Anya laki din! Ay, Kardaw, ingka man gumatang itisuka. Ha? Ano? Isak pa mo ti ipaon mo na bambanok ang nagapo dyan bangkag. Jack nga raw mapanawan na tilutlutwak, tamaksag. Nili na ti ibaon mo ah. Lina, Apay aya. ingka man gumatang itisuka. Ay nang itigatang ko. Umay mo alaan dito kusina. Mdarasam, tapno mangan tayawn. Lina, Saan ang papukis? kunak ayang agpapukis ka, dumagas ka laang matiti parlor ko. Apay aya. Aga papuraa. Ay hala, nan ano day tarupam? Ha? Apay aya. Pimo daw kamat. Ay na. Kunaklakit din dakas di ba kam? Orek lang nakigtuat. Agpiping matikulay day tapingping mo sika. Ha? Ay, pimintasak ka di? Anya nga din apply mo di tarupam? Secret! Ibagam maten tapno isuman mati o sarap. Awanan ti customer dito parlor, isong agtugawak matin, Katwa na, aginana ka mat. Nagsasaro no dagiti pinukisa, ken minanicure ko itay. Sana bali ata adaw mati kwartam nga iyawid mo inton madamdama. Nakita ko nagsarita kayo itay kanilina. Anya ti nagsaritaan nyo? Apay, di mo nadlaw ti rupa na, pipungo daw sika. Pimudaw ay amay. Katuan, pimentas ni Lina. Agpiping to pa di pingping na. Damdamagak nga rod no niya ti usaron na iti rupa na. Ngam di namot kayat nga ibaga. Lina, apay nga ilisim na ita sa nga kalungkong adinangdang. Nauma mo ito na, ang sitsiday ti nabagungan. Dakpay na kaya tang siday ti pinaguungan. Agkakatala ti rupak. Taapay. Jay, ay kapkabil ko dito rupak. Kontra na ka no ti baguong. Ay, adula amin. Di mo pilitin, saan naketag sila ti binagungan. Anya ay nga ben, di kabkabil mo di tarupam. Tauray la lumablaba, garagita pingping mo. Uy, ada good news ko kan ka, Mercy. Anya na ita? Nagapo ka lagi chismis di tarwar. Katamom? Hay! Istorya pay sa akan to agkatakatawa dita. Ada umay nga artista into no fiesta tayo. Ha? Asinong artista? Ay, di ka gugwapuan nga artista. Ijay Miss Gay? Matuloy aya. Day tapay ti good news ko kan ka. Karama na ka di kadagiti contestant? Apay asandak man lang nga pinakaamuan mo. Anya karaman ka nga ibagbagam? Ay na, nabayagin nga rapaap kong agbalin a beauty queen. Apay, nalipata mon, a 5 flat lang ti height mo, saan ka amabalin a makisali ti Miss Gay anya? Ay di ka man agsaw iti kasta? Nilina ati kasali. What? Katduhatan tumot lang amang make-up ka dagiti contestants. Saan ka di nakaragragsak dayta? Anya? Agprak-practice mo't amag-namag na nilina, bakit? Sumali ka no iti Miss Gay. Adula amin dahil. Anya nga adula amin nga ibagpagam. Idi pa'y nga arapaap ko. Di makisali iti beauty contest. Ngam ita, taad na ti pageant na iti Miss Gay. Nilina ti mangtong paliti arapaap ko ide. Mga pagkatamit. Kayso nga rin nagprak-practice tapno mga bak. Ay, anya laki din. Oy, Mercy! Girl! Ha? Apay? Adag pa pukis. Ha? Ay, uwan gaya.
Apay kasla dahi ti pampanunutom. Ay, nasakit lang tinakam ko niya. Anya ko matinakabasulakan ka, tagsakit tinakam mo kanya. Saan asika? Apay nga rod ngagsaksakit tinakam mo. Apay anilina tinalada a contestant. Ah, rumbang kumasi ka? Anya mo nilina nga sakang lang arudan at dapat kubkubo na. Nauyaw ka matgayam ah. Wen, napudaw yerupa na. Angam nagpatingga ti pudaw na. Nagpatinggaan na. Ije tingad na Anya? Saan na bagay tagbali na misgay? Tadayo amas na pinpintasak ng iso. You know? Awan mo't lang yung tricycle alumabas. Marcy, si kamat gamit yung nakatakder di talikodak. Agur uray kamat ka diti pagluganam. Wen, Long time no see Kumusta kan? mayat. Uy, amo? Dua kay kanu kini Rosa amang make-up kada kami a contestant. Ha? Pakawan. Ha? La, matinsamot aldaw mo ita Talaga, Amadi? Iso asanak man nakasasarita? Ay, okay, sige. Pasensya ka na. Nakita ka ngamin nga agur-uray mo't iti pagluganam. Mapanak mo't kami nag-practice dito auditorium. Kung namlano na pintas. Adan tumul lang nagpatinggaan ti pudaw na. Ha? At ka di pagpagam? Awan! Parang kayo din na sumuga na tricycle, taglugang ka. Shoo! Merci. Sigapay lang diti parlor Tamapan ko man buyaan nga agrampa dagiti contestant. Tapno amok no kasanok ida make-upan. Yala ko man simsimrekan. Ay na, saan ka kadimot a customer si? Makikooperate ka kumamot ata at dakit nga rod papanak. Nagmalas. Tanakitak pa lang ni Lina iji pardaan itay. Apay ay ang amin sakit tinakam mo kinilina. Awan mo ti amok abasol lakan ka. Nagloko mo tanda di Mercy. Agasam man ta, itis-tismis na kide na saan anapintas ni Lina. Sino ang Mercy na ta? Day agpukpok si di parlor a classmate na ide. Umapal siguro. Iso akastatar aramida na. Ngam saan namot ko mga iwarwaras, ngayon istoryahan ka nagiti na tao. Boy ama, isugam ti pakaragsakan na. Kaya't dan sa ngamen nga isukumat ti contestant. Ngam kurang mat nga rod ti height na, kan may sa nakaluklok mag. Anya nga iti may bagay ka na make-up. Saan mo abagay ti simple lang nga make-up, tanapintas kan? Dahito po daw ti Rupa kay si istoryahan ni Mercy ang nagpatingga. Kasano mapagpadahan dahito Ay na, saan ka madanagan? Takabaulan day ta ti make-up. Ay, agyaman na Kan, bayam ka dilaang dagiti si istoryaan ni Mercy kontrakan ka. Madlaw ko, katandagura na kanyak si ka. Wen ta umapal. Ha? Apay ko mga umapal kanya. Kat, adayong kami napimpintas ka ngam iso. Napintas mat ni Mercy Nauyaw nga rod. Iso day ta ti madikan kwa na, naapal unay. Bayam, agpatinggan tumot lang ti kinauyaw na. Ay katlas kan nga isa ganaam analaing de contest intun rabi. Hindi pa yan nakasagana ak tatang. Ay sa nabali no saan ka amagabak? Saan mo una pang panunutin ang magabak ka anak ko? Talaga matasaan tatang. Tamas napintas na kiti kalaban ko. Ay no apay mo't ngamin. Asim mali ka pa ilaang itiday ta a contest. Dahil ako man sigod a classmate mo ang Mercy si Mali. Tapno saan na kang uyawan, kan perpertin ka na gati ka aruba.
Ay na, makitam lang kumati panagrampa ni Lina. Nagmayat si ka, kasla model amag na. I don't care. Kunak nga rod kan kwa na, asimplen to lang ti make-up nga usaran kan kwa na. Tapno maiparang at talaga ti kinapintas na. Kahit kasan nga di po daw ti rupa na nagpatingga. Kat adamot make-up ah. Rupa nan sa laang mga minti na po daw. Saan ka man akasta? Rumbang kumamot a proud ka ah. Ta irepresenta ni Lina dahi ti lugar tayo. Ay, sa anak to asumurot nga make up. Asino nga ti kadwak no saan ka sumurot? Agkita ka ti sa bali akadwa. Sayang, saan mo amabuya dagiti agkakagwapong artista? Ay na, maturog aklangan. Sayang lang ti oras ken panawin ko. Naa, pagpatinggan aya mo ti kastang ugalim si Kamersi. Anya lakit din aya. Ay agring kan lakay. Ne, nakaturog ak matay. Saan mo anabuya? Ti ano? Nangabak ni Lina. Ha? Ay, nalpasan aya. Nalpasan naturog ka mo diti auditorium. Sayang, nalpas gayam. Ni Lina tinangabak. Ay, ikat, agawin tayo nga rin. Atain tayo maturog. Saan mo man adamdamagan ang ibagbaga ko ni Lina tinangabak? Saan na-deserve? Apa na ko naman saan na deserve? Kat iso lang nga rodan tinangabak. Di mo lang maaklon kat. Nabartek siguro da kiti judges, Muloong da. Ha? Kasta ti panunot mo? Nagado ti mas deserve ang mga abak. Apay nga isupay laang. Saan na mo tabagay ti agbalin na misgay? Ay ikatan kan sakit din. Nagalas talaga ti ugali mon. Anya? Sa bagay, ado ti agreklamo a customer. Saan ka no anasaya ti panang pokis mo katakwada? Ay nabangking di ulo da, Mabati ka magkadakwada. Saan na punto da ita? Dagiti pidpidik yoram, agsaksakit ka no ti sakada. Gaputasan mo unay nga ikatan dagiti ingronda. Ay na, da sakit da ti gout. Isong agsakit ti saksakad da. Kaya napay nga itamla nga imbaga da kita. Naurnong dagita reklamo kan ka, Mercy. Ha? Kan namin anok mo tan nga naibaga kan ka say saya atang ti trabahom. Anyat inaramid mo. Inyalang-alang mo laang. Ay, nagpatinggamat tan, ti pasensyakan ka. Anya? Saan sabotan nga agtrab-trabaho ni Mercy di ta parlor? Ha? Apay ano ba kamday tanana? Wan tarakitak nga min aglaklako laangan itinatang iji palengke. Ha? Kasano ko maano pasamak tayo ta? Sapay awam mo nga ro ti gumatgatang itilako na. So naasiak, iso nga gimatakak. Ala, apay nga ta napasamak tayo takan kwa na nanang. Tsak mga rod amaw, mabainak mo't nagsaludsod kan kwa na. Nagpatinggamot na ti panagtrabaho na di ta parlor. Umayak ko maagpapukis. Kalpasan ti panangabak mo, kas Miss Gay dito lugar tayo, umay ka nagpapokis dito parlor ko? Wen ni ko mamersi tiket ko magpukis kanyak. Ay, awanan ni Mercy. Awanan? Taping awanan? Inikat ko na. Umay ka ta siya klaang di mang pokis kan ka. Hay, isumat lagaya manakita ni nanang ko dya palengke. Ha? Tindera itan? Rumbang laang dayjay kan kwa na. Kasi matisigo da classmate ko. Apay kumakasyam, kat isunto ba ti manguyaw kan ka? Uray ata na nga bakakmat latta. Nagalas ti ugali na dayjay. Kunak ngamin kan ka, nga amin adakas abanag, at dapating gana. Ala, umay kan, tapukisan kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag,
Dito'y drama tayo. Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Manong, kaya't kung ipakulot da iti buhok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na iti buhok ko aribanded ka. Kasi ka man, kulot man noon na tibok mo. Napintas ka lata. Dayta ka man ako na akon, Manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang aro din iti buhok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo di 13 month pay, Manong. Ika naman mo di pagpakulot ko iti buhok. Anya, Alamit din, Manong. mano aya? Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kano ikan nakita, akit mapanakon. Excited ako na makakita iti lang akakulot ti buhok ko. Kahit mo asawan, mapang ka na ili ita, beshi. Wen ko mabeshi. Nakadigo sa ngaro din, oh. Sana all beshi. Ipa-curl na tibuok na. Ay. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ama ipariban tibuok ko. Si Kaki Dimot, maipakar ko laang ti buok ko, tadatartin man pinimanong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yun nga, mamati pagpariban ko. Barang maipaunat ko mati nang rag-abok ko. Ay, katawin na beshi. Ay, katalangarot amare. Tapos saan ka amamalaman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle na pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buok ko. Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsaritam itay mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no yiili. Kunan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngam sanak mat amapan. Tawan mat timapan ko gatangan. Anya ngay kano ti mapanaramidan iti ili mare? Ay kat mapan agpa-beauty Amo mo tin Linda kat ay aywana na talaga ti buok na. Hasit na dayjay ka. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buhok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay si Kakitimat. Adda ka nung amin di 13-month pay ni Manong na. Di mawat. Kit iso ti pagpakulot na. Sigurado na ita. Kalpasan ti panagpakulot na, kundi pag napagnamanan iji arubayan da. Irampa-rampa namanan ti kakulkulot a buok na. Si Kakitimat kumare. Iparibal mo man amin day takbuok mo Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawat akmat iti pagpariban ko. Anya? Apay nilinda lang aya ti makabal nga agpapintas ita? Oho! Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay, nawin ante. Naimbag nga rin sa anak na panijay parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang matbangir ti ayan na. Oh, kat, anya ti ikastata di tabuok mo. Ipakulot ko kumaante. Apa, itapay lang, ma-imagine konti langam numakulot ti buok mo. May bagay ka di matla ang kanya kante. Ay, katuan ang mga numanayunan to, ba't ti agaram kan ka? Ni auntie mo. Pudno ti bagbagak, mala, aginanakabiit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalata, tandamot ti kape. Sige ante, agyaman ako unay. Lakay, kaanom ang maala ti 13-month fame? Ikanak to man iti pagpariband ko.
Nilinda nga men, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan tumanan ti awanan bain a bakla. Sigurado na ita. Amo mo tinagay ang agasawa ka pasigada. Piling na mo yun. Feeling nan tumanan, kat isulaang tinapintas diti lugar tayo, gapo iti panagpakulot na. Mala, di ka madanagan pa kay. Tapaman na maalak ti tartin man pay. Ikang kay ti pagpariban mau. Agyaman ak unay, lakay. Apo, nagpintas mo tanda tabok mo ading ko. Siyempre, amanong. Kasla ka mo tan daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano nakang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok ah? Kat asino ay tinagpakulutam iti buhok mo ading ko? Ijay parlor na anti muna, manong. Kasta ka de. Manungay ti singir na. Ay na, 4-5 kumaang, ang kapot a presyong kakilala. Ay ka natawara mo. Nagbalin at 3-5, manong. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at agos iti sigot abok mo? Ay na, saan manong? Tawin ti palabsam, santog baliw. Nangina na iti agas, nga inusar na iti bukuan niya. Alang aron, agyaman ka kanyak. Tano saan agapo iti 13 manpeg? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Manong? Ay na, nakapimpintas mo tanda ta impakal mo abok mo, Beshi. Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasaan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki Dimot, Beshi. Anyat sikreto maya. Tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang ti sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi. Barang naramida ka tumalabmat kanyak. Anya? Sika talaga. Simple lang, Beshi. Saan ko apang panunutin na iti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasta lang, Beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takasta ter aramidam. Ma-stress ka laeng. Maging kulupot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudak kan ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buhok na? Ejay ka no parlor nga anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapangkakatimat agpakulot. Sana kagpakulot, Mare. Ipariban ko dahi ti buhok ko. Wow! Sana all ko nagmanlatan. Apa ti panag ko na ni Linda, iso lang ti adak kabaulan nang agpapintas. Soho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na, adamot ati 13-month pay ni lakay ko. Ada inten ni Anton na magpariban ko niya. Nasayat ka din o kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, Mare. Masigurado ka na pimpintas to tilangak, kanti buhok ko, kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Dayja Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, Beshi? Wan, Beshi. Kabahan ka na daw. Puuna yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumkompetensya king kwana. Tapno ibaga na ti kasta. Wan nga rod, Beshi. Jak manamukin ko na. Kahit napangaro din ni parlor ni Antimona. Napansiguron Tanako na naman itikalman nga itati papan na. Nasiyaat ka di. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Dalabat yan. Ha? Apay, nagpariban ayakit pumintas. Buklang mo ti pumintas. Imposible mat ano karaman ti rupa na.
Kurak! Ay, sika talaga, Beshi. Pudno ti bagbak, Beshi. Sa nakaraman ti rupa na. Puutam da ita. Naimbag man ta dito parlor ko ti imayam poreng. Wan amat, si kamot ang dimona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda iti may nagpakulot iti buok na. Apay, ipakulot mo mat iti buok mo. Saan ante? Ang raglang araw din ti buok ko, alangan mat nga ipakulot ko pailaang. Ipariban ko. Ay katuon nasaya at tanapanunot mo na ita. Kulayan tan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, auntie. Ang mga saan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, auntie. Mala, mabalinday tan pureng. No ribbon kan hair color, 5,000 kuma. Ngam presyong kakilala, ay kat day tan na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang timona. Ang alanga rod, rugyan yun tibok ko. Excited na ka makakita, iti lang ang karibandet tibok ko. Anya mo tan? Awan mo nagbaliwan ti ropak? Salbak! Nay! Apa nga, kasta mo tilangan pa kay. Ngunit mo natangay. Ha? Kaslawang mo, tinagbaliwan na tiyo. Nagparibang ka kariwan no saan? Lakay mo! Makikita mo anaon na tibok ko! Kanakulayan pa yan iti light brown! Oo na yan. Asino yatin ang riban iti buo mo? Nyan ti mo na araw! Anya! Iji parlor na tinapanak! Ay na, ibagbaga akong ti punaw. Awan nagbaliwan ti rupampureng. Isulat tama nga isaw. Anya laki di. Imalas tupay. Anya? Siguro sa ngayon narami daw. So nadya mo na ti trabaho na tiyo. Kasla paraw pa umay. Unay mo tilamayan na dita po umay. Isugarod mo't lang ti pampanunutag lakay. Alabayang, tamakangag kanya da dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na diyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbahan mo kayong kwana. Kasama nagbalo ti rupam. Salbag kilay. Oh, si kamot gaya man taon. Nagsapa ka man ngay may dito parlor ko. Agpapukis ka kaday. Agpapukis na. Amaw, sika pa ka muna. Awan serbi ti trabaho mo. Talaga kwarta lang ti kaya amaw. Ha? Eh kwa, mabit lang ang taon. Ada ka di parikot mo. Ay kinakay na. Tapnan mo man niya. Timbayan ni Puringking ka nagpariban na kayo. Nagkapukan niya 13 mampay ko. Uli mo lang. Mamaw mo serbi. Di ba nagbalo ti ropa na? Anya? Anya ka nga niya. O ba nagbalayo ti ropa na wala lang arulan. Isulat na mga isaw. Kasla sana nariban ti buhok na iti na maiyam. Mabit lang. Tapno ang mamatan niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Pureng. Oh, discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw. Law-lawagak lang Saan mat nga men, nakayat asawan. Ano yung pariban mo ti buok, ti asawam. Kat pumintas karaman ti roba na. Anya? Buok lang, ti pumintas Anton. Saan ko apakabasulan, no kalpasan ti panagpariband na. Kat aglulumbalat ta, nagiti kamuro, kas kadaan niya iti roba na. Anya? Kung naklaki din na naramid ko amin nakabalak para itibok na. Ibagam kini Pureng. Yaramid na itiwagas tapno maikat iti kamuro na. Tapno sanda ka pababasulan. Nagparaban, katbok lang ti pumintas. Saan nakaraman ti rupa kanugalay. Mawa naman tam! Nalaki din! Funny. Ew! Nakababaing. Ha? Anya man na ita busy. Di dyan man nga, Anton.
Agasa man, napan yung parlor na Antimona. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-sirbiti pa nagpariban ni Puring, ken kuana. Tawan ka no, at nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi kalman. Ay po na yan nga, Anton. Konsentidor mo ng asawa. Diyos mío, Marimar. Makakatawak laeng. Tatipanag ko na siguro na Anton. Kat no, agpariban ni Makat na, pumintas karaman ti rupa na. Agraraman mo ang Anto. Pumintas at ibuok na. Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa, kat agtalay na idlata. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay yung laki, di na tayo naramid na. Nakababay na talaga, Beshi. Pirme, Beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay, asaan mo nga imbagay di may ka di parlor, apati kumaday tarupam kat prilansyak kan kinulaya kaon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Agas man ti naramid day jay nganton, may di parlor ko kasi tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariban, buk lang ti pumintas. Nagita kamurom kat agtali na aglat ta. Agusar kamot ngamin ay ti mabalin apang ikat mo. San atila pagpabasulan niyaw? Kwa, pasensya ka kuman, Antimona. Ay, pasensya. Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.